bareng Bu, jarang orang. Oh iya. Jaga padamu katon pedang lunga langkah sing kedelan hati sunyi jiwa sepi tanpa sampean anani ngiringan Mamerap Bos Madura, Bos Madura, Bos Madura, Bos Madura. Ingat Bos Madura ngundang saya, najan demen memandang kangen. Yen Bos Madura milih wong li status kula cuma jadi mental. Bos Madura Memerapi di Global Putra Vibrasi mentok-mentok. Masih bersama RD Media Production. Apa nok? Nok Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi Yuni, Yuni, Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi. Nang apa rasa beli bisa ganti rasa sayang lan demen beli bisa mari Bos Madura, paganahane pegelut tugakeun. Bos Madura. Nok Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi, Nok Yumi. Nak Yumi wong sing paling tersayang, ora bisa seneng sing Nok Yumi. Mantan terindah Sowon, iku cuma Nok Yumi. mantan aja siapa kan? Saksikan. Ingat kacang ngundang saya, najan demen memandang kangen. Yen kakang milih wong liya status kula cuma jadi macan. Eli Kula kacang bisa maca beli no? Sebab maca nih kan yang gigirnya sanjung tulisannya apa? Apa sih? Tak kawacan apa-apa. Aku tidak bisa melihat. Angga Nok Yumi, Sowon, Bos Madura. nang apa Mimi Dimas, sing paling sayang. Mimi Dimas bos proyek sing paling boros.
jagat padang katon peteng bunga langka sing kedalang yen kakang Oh iya. jiwa sepi tanpa sampeyan anane iringan. Salah ya? Maaf tuh. Kayak kaset boy. Mama Eja, Mama Eja, Mama Eja, Mama Eja, Mama Eja, Mama Eja. Oh ya Mama Eja. Ingat Mama Eca beluk saya Ya indah. najan demam memandang kangen yen kakang Au. milih wong liya status kula cuma dadi macam Gaya kayak pon gotong balon.